Hoi nō rā, I puta he kū mamatanga I te kāwanatanga I te rānei, I mua I te horatanga mai o te kai matua a pōpō, e iwa miriona tāra kua whakaritea e rātau, hei tautoko I ngā kaiako ki te whakaako I ngā kaupapa pēnei I te reo Māori. Nei rā, Ari Peka Timutimu. He kaupapa kia piki ake te reo Māori ki ngā kura, a he koha anō tā te kāwana ki te hapori whānui I tēnei wā o te krihimete. E hia ke ngā kura e rapu ana I ngā kaiako Māori. Tahi rau waritikau mā waru ngā pānuitanga I tērā marama o Noema. Mai ngā kura e rapu ana I wetahi kaiako Māori. Mā te pūtea tautoko Iwa Irakati Rima e piki ake te toko maha o te hunga whakaako I ngā marautanga, pēnei te reo Māori, pūtaiao me te pangarau. So we've had to find money to pay for things that the previous government should really have done years ago. So we're playing catch up. Nā ko nā tūwhera hoki ai ngā tatau ki ngā kaiako no ngā whenua pēnei I ahi te reiria, kānata me whiti ki te whakaako I ngā tamariki o konei. What the government has done today has announced, in my view, a drop in the bucket of what needs to be spent. They have relabelled things that we had already announced, whether that is the Auckland Beginning Teachers Project or the fact that there's been a whole lot of work on around how we fast-track teachers to come to New Zealand. Engari Heita Davis e aroke ana te kaupapa nei ki te hunga kua wehe I ngā kura, kia hoki mai anō rātou ki te whāngai I te reo Māori ki ngā uri whakatupu. Nā te nui o ngā rangatahi e hihana te ako, e hihana te kōrero I te reo Māori. Nā reira he mea pai tēnā, engari, ko te raruraru o tēnā. Horekau e whai ana te namo o ngā mahita, e tai ana te whakaako I te reo Māori, koia te raruraru. E tautoko ana tēnei kaupapa I ngā hiahia a te kāwanatanga, kia tui a te reo Māori ki ngā whare ko hunga me ngā kura tuatahi katoa o Aotearoa, hei te tau 2025. Ripeka Timutimu, Te Karere.